Yes, ni The Quick Times n'ubundi nk'ibisanzwe twongeye kubasuhuza ni kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwa munani Kanama umwaka w'2024 aho muri akanya tuvugana M23 yamaze kwigabiza uduce dutandukanye twa Burungu, Kicanga ndetse na Masisi. Ubu ngubu ikaba iri kuyoborwa na M23 AFC. Ni nyuma n'ubundi y'umuhango w'irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho tugiye kubagezaho uko yahuye na Lorenzo mu biganiro bivuga ku mutekano w'akarere. Ni muri aya makuru rero nta kindi usabwa uretse gukanda like na subscribe maze tukajya tubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahuye na mugenzi we uyobora Angola João Lourenço baganira ku buryo bwo kugeza ku karere amahoro n'umutekano birambye. Perezida Lourenço hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu 21 byo ku mugabane wa Afurika baje i Kigali mu birori by'irahira rya Perezida Kagame byabaye kuri uyu wa 11 Kanama 2024. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko uyu munsi Perezida Kagame yahuye n'abakuru b'ibihugu byinshi bitabiriye ibi birori. Bagize bati Perezida Kagame yanahuye na Perezida João Lourenço wa Angola witabiriye irahira rya 2024. Ibi biro byakomeje bigira biti muri uku guhura Perezida Kagame yagaragaje ko yashimye imbaraga Perezida Lourenço ashyira mu kugarura amahoro n'umutekano birambuye mu karere. N'ubundi rero umukuru w'igihugu ubwo yari amaze kurahira yanashimye Perezida Lourenço ndetse na Dr William Ruto wa Kenya ku bw'umusanzu bakomeje gutanga kugira ngo ibibangamiye umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange bikemuke. Ni mu magambo rero yagize ati amahoro mu karere ni ngombwa ku Rwanda, ariko yarabuze cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ashobora kugerwaho mu gihe urebwa nabyo mu buryo butaziguye adakora ibikenewe. Atabikoze imbaraga z'ubuhuza z'abayobozi bo mu karere ntacyo zatanga. Ndagira ngo nshimire Perezida wa Angola João Lourenço, Perezida William Ruto wa Kenya n'abandi ku byo bakoze n'ibyo bakomeje gukora. Ni Perezida wa Repubulika rero nyuma yo kurahira mu ijambo rye, ayo ni amagambo yavuze kuri aba perezida yaba João Lourenço na Perezida William Ruto wa Kenya. Perezida Lourenço asanzwe ari umuhuza w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022. Ubwo mu mubano wabyo hatutumbaga umwuka mubi ushingiye ku ntambara ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu Gushyingo 2022 uyu mukuru w'igihugu yayoboye ibiganiro byamuhuje na Perezida Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banzura ko amatsinda y'abaminisitiri azajya ahura agasuzumira hamwe intambwe ziterwa hagamijwe gucoca aya makimbirane. Naho muri Werurwe 2024 aya matsinda ayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo yari Rwanda muri Angola yanzuye ko uguhura kwayo kuzakurikirwa no guhura kw'abakuru b'ibihugu bitatu.
gusa kugeza ubu ntabwo igihe bazahurira kiramenyekana. Muri make biteganyijwe ko nyuma yo kuva mu Rwanda Perezida Lorenzo agira uruzinduko i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 12 Kanama 2024 aganira na Tshisekedi ku ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyo guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye cyafatiwe i Rwanda tariki ya 30 Nyakanga 2024. Ni mu mafoto meza rero turi bugende tubereka ndetse turabagezaho bike mu magambo Perezida wa Repubulika yavuze nyuma y'irahira rye. Nta kindi rero usabwa kugira dukomeze kubana muri aya makuru uretse kureba aho hasi handitse subscribe, ugakandaho ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo utazajya ucikanwa n'andi makuru nk'aya. Ni mu kanya rero turaza kugenda tubakurikirana andi makuru ajyanye n'aya ngaya nk'uko twabyiyemeje. Ni The Quick Time News. In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world continue to create uncertainty and distrust as a result of unaddressed inequalities and double standards. Peace in our region is a priority for Rwanda. Yet, it has been lacking, particularly in Eastern DRC. But peace cannot be delivered by anyone from anywhere, no matter how powerful, if the party most directly concerned does not do what is needed. Without that, the sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended. And here, I would like to pause to thank the President of Angola, President Lorenzo, who is here with us, and the President of Kenya, President William Ruto, among others, for everything they have done and continue to do.